U Sićevačkoj klisuri, na levoj obali reke Nišave, ispod golemog kamena nalazi se manastir Vavedenja Presvete Bogorodice. Vreme podizanja manastira se ne može tačno odrediti, a narodno predanje kazuje da je manastir zadužbina braće Mrnavčevića. Prvobitni manastir je razoren tokom turskih osvajanja, najverovatnije krajem 14. veka, a današnji hram je izgrađen 1647. godine. Inače, manastir je poznat po čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice Sićevačke, koja je svoje naročito objavljivanje imala tokom proslave 800-godišnjice od donošenja Milanskog edikta 2013. godine, kada je boravila u hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Nišu, gde je i održana centralna proslava jubileja. Nešto više o ovoj ikoni reći će nam igumanija manastira Svetog Nikole, mati Veronika. Kada kažem da smo se mi dugo nosili mišlju da je Presveta Bogorodica došla sa dolaskom ruskih monaha, igumanom Porfirijem i njegovim bratstvom 1827. godine. Međutim, ja dolazim do nekog saznanja da je od ranije postojao jedan ikonostas dole u Donjoj crkvi, u staroj crkvi, Vavedenje Presvete Bogorodice, koji je iz 882. godine i sačuvana je ikona pokazivanju Mišera Kocije, poznatog istoričara umetnosti, Presveta Bogorodica i Sveta Trojica. Tako da postoji i to mišljenje da je ona iz tog vremena i da je bila na tom ikonostasu, budući da ima poseban ikonopisački stil po kojem je rađena. Nije to klasičan barok, po meni sudeći, nego je mešavina. Presveta Bogorodica je inače veoma delotvorna ikona. Moleći se pred njom, ona nam pomaže u svim našim životnim, da kažem, i nedaćama i u svim našim životnim zadacima. Boraveći ovde otprilike 10 godina i živeći sa staricama koje su mi prenosile ljubav i odnos prema Presvetoj Bogorodici, rekla bih da je to najpre počelo od igumanije Justine, koja je čitala molitve ispred Presvete Bogorodice, čudotvorne, za isceljenje od raznoraznih bolesti i ostalo. Povedena njenim primjerom, ja sam takođe čitala molebne kanone pred ikonom i dešavala su se zaista čuda. I u iscelivanju bolesti i što se tiče vođenja manastira. Jedno iskustvo je bilo kada smo trebali da radimo krov na konaku manastirskom. Dobili smo obećanje da ćemo dobiti sredstva za rekonstrukciju krova. Međutim, kako tada nismo imali odmah blagoslov za to, mi smo to stopirali, ali sam nekako delovala dosta utučeno i ožalošćeno. Moleći se pred njom i stajaći pred njom za vreme bogosluženja, osetila sam odgovor da ne brinem i da će to da se reši. Posle 2-3 dana mi smo dobili blagoslov da se počne sa izvođenjem radova na konaku. Čitajući molitve ispred Presvete Bogorodice, to jest moleban kanon, jedna žena je dobila, da kažem, isceljenje, moleći se pred njom. Zatim, jedna žena se molila da je se odloži operacija, to jest da ne dođe do operacije. Odmah sutradan dobila je odgovor da neće ići na operaciju. Jedan bračni par se molio da dobije decu i ta molitva je njima uslišena. Presveta Bogorodica imala i veliku misionarsku ulogu
za vreme Milanskog edikta, kada je ona nošena u grad Niš i kada sam bila u njenoj pratnji kao i vojska ovog grada, neverovatno se slio veliki broj ljudi da je dočeka. To je na mene ostavio veliki utisak zato što se izlila velika blagodat na grad i na te ljude koji su joj se obraćali i koji su je dočekali. Kako objasniti to vreme kada ona nije bila ovde? To vreme je bilo jako tužno. Ona je došla i dala nam svima do znanja da ona želi da prebiva u domu molitve, bogosluženja i u tišini manastirskoj. Ali pri tome da mi prinesemo trud i trudoljubljem, da je obezbedimo što je do nas ljudi, tako da smo, da kažem, postavili i video nadzor i rešetka u smislu da bude zaštićena jer je i više i poznata. Tako da se može izvesti zaključak da ona podržava i podražava trudbenike i sve one koji se trude na njivi Gospodnji da rade. Te i mi tako produžavamo da se brinemo o ovoj svetinji tada, pa i posle, što se tiče drugih svetinja, ona je naša pokroviteljka. Kod nje se uvek vraćam za blagoslov, za moje sledeće korake monaške u životu, za osmišljavanje svog života, a tako i za osmišljavanje drugih koji mi se obraćaju i tako mi zajedno sa Presvetom Bogorodicom i njenim blagoslovom uzrastamo u duhovnom životu, a i zemaljskom životu. Presveta Bogorodica je dobila još za ono vreme, da kažem, u znak zahvalnosti dosta plemenitog materijala, da kažem zlata, srebra, u znak zahvalnosti za isceljenja, pomoć u životu. Samo su ljudi skidali sa sebe i davali i govorili da ona je nama pomogla. Dobila je dosta prstenova, dosta lančića, krstova, penapiju vladičansku. To zlato je u stvari skinuto iz bezbednostnih razloga, ali to njoj pripada. Ona je zaslužnica. Njoj pripada najsvetlije, najsjajnije, kao što pripada i drugim čudotvornim ikonama, Presvetoj Bogorodici, Trojeručici i drugim čudotvornim ikonama. Stojeći pred njom smo u pripravnosti da usavršavamo svoj život, da menjamo svoje navike, da idemo napred i da tako čili i radni i vredni, čiste savesti stavimo pred Hrista. Uvodi nas u Isusovu molitvu, uvodi nas u besprekorno bogosluženje, samo da se ono dovede i odsluži do kraja. To je moje, da kažem, iskustvo. Pored nje i ranije su starice monahinje, Matija Marina i Matija Efimija uz nju se molile, ali tako reći krišom. Međutim, došlo je to vreme da se za nju više zna, da se obelodani njeno djelovanje i uticaj na vernike. Da li su to vernici iz ovih krajeva, da li su to vernici iz drugih krajeva Srbije, jako nebitno. Kogod se s njom prvi put sreo, makar na kaširanoj ikoni, sa njom je ostvario prisan kontakt, molitvenu vezu, da kažem, do kraja svog bitisanja. Toliko je ona prisutna u svakome ko se sa njom sreo. Presveta Bogorodica sagledava, skenira cijelo naše biće i usmerava nas na rešavanje naših zadataka i problema u životu. Bez da će nas osuditi, bez da će nas kritikovati za nešto. Ona svojim milosrđem nas podržava u životu i nudi rešenje korak po korak. U kapeli u kojoj se nalazi ikona Sićevačka Presvete Bogorodice, a koja je inače privremeno posvećena uspenju Presvete Bogorodice, nalaze se i dve ikone
na ikonostasu koje su iz tog vremena, iz 1894. godine, Presveta Bogorodica i Isus Hristos. Još bi jedno rekla, ali skinite ovu ikonu Vaskrsenja Isusa Hrista. Gore na vrhu, na vrhu, na vrhu. U ovoj kapeli se nalazi još jedna ikona, čudotvorna ikona Isusa Hrista. Zašto kažem čudotvorna? Bilo je poprazdenstvo Vaskrsa, to jest Paskalna nedelja, kada smo mi služili svetu liturgiju u Donjoj crkvi. Sa prvim amin iz ikone je počelo da lije ulje iz ruke, iz šake i iz rebra. Mati Marina, monahinja stara, me ukorila zašto ja nisam obrisala tu ikonu, međutim, sveštenoslужitelj, otac Mija, rekao, pa ja sam svedok da su sve ikone bile obrisane. Celom liturgijom je teklo miro, to jest ulje, iz šake i rebra Isusa Hrista. To jest ona je mirotočila. Sa završetkom svete liturgije je prestalo i da teče sveto miro. Ova se ikona također nalazi u kapeli Presvete Bogorodice, ovdje smo je preneli. Svedoci toga jeste taj, da kažem, navlažen deo ulja, kao i pozadi. Prethodnih dana, kada sam bila, znači u kapeli dolazila, obavljala bogosluženje i redovna poslušanja u manastiru, osjetila sam veliku samoću na duši. I rekla sam, pa kako, evo ja sam sama. Međutim, ovim svedočenjem mi je Gospod ukazao i sama svetinja da mi nikad ne možemo biti sami i da je Isus Hristos sa nama, pogotovo u Paskalnoj nedelji Vaskrsenja Isusa Hrista. To je moj lični doživljaj sa ovom ikonom i sa tim događajem koji se desio. U čast Sićevačke ikone Presvete Bogorodice po blagoslovu igumanije Justine Mitrović, tadašnje igumanije, je urađena kopija čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Sićevačke. Pošto je Presveta Bogorodica original držana u tajnosti u konaku manastira i da bi se sačuvala od, da kažem, poklonjenja, to jest više ljudi ispred nje, i u cilju njenog sačuvanja igumanija je blagoslovila da se uradi kopija Presvete Bogorodice, tako da bi se moglo više ljudi pokloniti pred njom i pomoliti pred njom. Ikonu je ikonopisac Čedomir Milosavljević 1990. godine iz Pančeva, potonji sveštenik. Po dolasku na novu dužnost u manastir Svetog Nikole u selu Manastir, igumanija Mati Veronika je u oltaru, zatrpanu u oštećenom stanju, pronašla ikonu Svetog Jovana Preteča i Krstitelja, za koju se govori da izasjeva dobrotom i da prenosi poruku dobrotom pobeđuj. Samo selo Manastir je udaljeno oko 5 km od sela Prosek, koje se nalazi na samom ulazu u Sićevačku klisuru. Manastir se pominje u turskom popisu iz 1498. godine i posvećen je Svetom Nikoli, a današnji manastir je obnovljen ili izgrađen u prvoj polovini 19. veka zahvaljujući prilozima meštana. Nešto više o ikoni reći će nam igumanija manastira Svetog Nikole, Mati Veronika. Manastir Svetog Nikolaja Milikijskog, čudotvorca, tačnije prenos moštiju Svetog Nikolaja, je iz 13. veka prema podacima, ali poslednja obnova je bila 1838. godine, tako da smatramo da je i ova ikona iz tog vremena. Nemamo pouzdane podatke o ikoni, ali mislimo da je iz tog vremena.
Sačuvane su i dveri blagovesti na ikonostasu hrama, kao i krst na vrhu, i u podnožju 5-6 ikona koje su iz tog vremena. Sveti Jovan Krstitelj je bio u oltaru, vrlo zapušten, i našim dolaskom mi smo je izneli iz oltara na poklonjenje, kako nas, tako i vernika. Prvi moj susret sa njom, budući da sam bila tada sama u ovom manastiru, jeste da mi je davala dodatnu snagu i volju da se manastir renovi. Vremenom su se stekli uslovi da se ikona restaurira, te je ta ikona u skorašnje vreme i restaurirana od Franca i Marije Curka, restauratora iz Niša. Ja sam konzervator Marije Curk, radila sam na ovoj ikoni sa svojim ocem Francom Curkom. Naša pretpostavka je da je ova ikona iz sredine 19. veka, s obzirom na korišćene materijale i na njihovu degradaciju, proces kroz koji je ova ikona prošla. Avtor ima specifičen način slikanja, ne podleže tem, da kažem, šablonima nekih škola in težko ga je postaviti vremenski, v kojem je. Ali tehnologija izrade je na prelazu, jer prvo so slikali ikone samo na daski, ko je bila podložena. Kasneje so, zato što su daske često pucale, so preko toga nanosili platno in slikali preko platna. A onda je tehnologija očigledno išla v pravcu tega, da so platno zamenjali, da bi dobili gladko površino, da bi ta sloj bili podobe, je zamenjena sa debelim papirom, koji je služil kao nosač kasneje za tempero. To je slikano temperom. V mastnom temperu, v relativno debelem sloju, in ako se sasvim odblizu pogleda, se vidi sitne ljuspice, odnosno krakle, kako mi to stručno zovemo, da što dokazuje, da je v pitanju mastna boja, a ne pusta boja. Te dodatki metalni so bili v vrlo lošem stanju kordirani, a cela ikona ne samo, što je bila prekrita sa slojem, debelim slojem, nečistoče organskog i anorganskog porekla, nego je bila i na debelo premazana sa šelakom, kako bi, ne znam iz kog razloga, možda više navrata, ta sloj je povzročil dodatne oštećenja, a pošto je daska i papir imajo različito dimenzijske promjene glede na promjenu mikroklime, je rezultat bil to, da je došlo do strapiranja delnega iz same ikone od podloge, pa je se to trebalo vračati natrag na dasko z injektiranjem, izvesti defumigacijo in dezinsekcijo in ta mesta, ko se nedostaje, doplombirati in doretuširati. Sve, što je retuša, je odvojeno od originala. Original nigde nije preslikavan, tako da je ikona v stvari, čim je skinut taj debeli sloj nečistoča in lakova, ona je dobesedno progledala. To se vidi iz dokumentacije, koje smo ostavili v manastiru, a čuvamo i mi jedan primjerak. Ikona je međuvremenu kao znak zahvalnosti i dobila svoj nakit za isceljenje od bolesti, kao i sve čudotvorne druge ikone. Njena poruka je dobrotom pobeđuj. Tako da se i mi rukovodimo tom evanđelskom porukom, da se uzdamo u sve dobrog i sve blagog Gospoda i uz posredstvo ove ikone Svetog Jovana Krstitelja dobrotom pobeđuj. Nije to samo moj zaključak, nego i više vernika koji su se pred njom molili.
Sveti Jovan Krstitelj je još po nečemu značajan, to je ova ikona Svetog Jovana Krstitelja, jer ima u podnožju stopu koja ukazuje na evanđelsku priču ja tebi, Gospode, nisam dostojan ni remena na obući odvezati. Po tome se izdvaja od drugih ikona usekovanja Svetog Jovana Krstitelja. Posle svakog bogosluženja mi uzimamo od nje blagoslov, kao i prisutni vernici. Sila te ikone jeste da je ona za kratko vreme dobila i svoj, da kažem, realni tron u Duborezu. I to je jedno veliko priznanje za ovo kratko vreme koliko smo ovdje i koliko radimo na renoviranju i obnovi manastira. Ono što se isto tako meni desilo, zavapila sam nekako za pomoć i desilo se da sam došla ovdje u crkvu, da sam shvatila šta treba da uzmem kao lek i moje se stanje popravljalo. Naravno, uz ikonu Svetog Jovana Krstitelja. Jedan verni, da kažem, čovjek koji tu u neposrednoj blizini ima vikendicu sa svojom, da kažem, ženom je dolazio ovdje, bio je nekršten. Ja sam ga uputila i na ovaj manastir i na svog sveštenika da se krsti. Ovdje je krštena na svoju veliku radost. Da bi on posle nekog vremena rekao, ja hoću Svetog Jovana Krstitelja da darivam sa srebrnim prstenom i sa srebrnim lancem u znak zahvalnosti zato što sam ovdje kršten. Znači, on je to odlučio da baš tu ikonu dariva u znak zahvalnosti. To nije malo reći i opisati ove događaje, jer je to itekako ne samo osjećaj prema ikoni, nego i životno sarađivanje, obraćanje, dejstvo na naš život, komunikacija, sveukupno mi tako zračimo silom Isusa Hrista, što i čini našu veru i što nam garantuje večnost. Tako da je to uliva dodatnu radost, ukrepljenje i nas kao ljudi, kao svakog čoveka posebno, a i na kraju upodobljivanje anđelskom i nebeskom životu. Hoću da kažem da je velika sreća i velika opet radost što su nam se odazvali vrhunski restauratori koji su tako stručno odradili, da kažem, uradili restauraciju prilježno svim srcem i svom dušom i presrećni smo što ova ikona danas izgleda ovako lepo restaurirana i dodatno ljudi, kako su oni ukazali svoje vreme i svoje znanje i utisnuli u ovu ikonu, tako i mi svojim poklonjenjem da je se odužimo za sve što nam ona svojim prisustvom da. Njena misija tokom ove opake bolesti korone je bila, pored zvona i litija koju smo mi organizovali oko samog manastira, nosili smo je i tako smo se pevali tropare, sve koje znamo i naravno Svetom Jovanu Krstitelju. Pravili smo obhod 3 puta oko crkve, moleći se Svetom Jovanu da nas mimoiđe ova beda. Pokazalo se kao dobro, sa velikim, da kažem, rezultatima, jer trebala je duša da izađe iz svega toga u Hristovom vaskrsenju, u osmišljavanju dalje svoga života. Samo je to bilo izvodljivo sa njom. Prenosim svoje lično iskustvo, svoj lični opažaj iz kojih smo izašli, iz te sve situacije i cele situacije izašli smo kao, da kažem, pobjednici. Jer smo se našli na visini zadatka, jer tada vernici gledaju u crkvu kao jedinu utehu, jedinu snagu, jedinu moć za dalje. Tako da smo sa ikonom Svetog Jovana Krstitelja bili na visini svog zadatka, duhovnom prosvećivanju i uvođenju novih vernika u knjigu živih, u knjigu života, to
to jest crkvenog života. Oko 20 km od Niša na magistralnom putu Niš-Sofija, koji vodi kroz Sićevačku klisuru, u selu Ostrovica, nalazi se manastir Svete Petke i Verice, poznati kao manastir Iverica. Ovaj manastir privlači sve više gostiju koji žele da vide čudotvornu ikonu Svete Petke, repliku ikone iz crkve Hrista Spasitelja iz Moskve, koja je spaljena. Veruje se da je manastir dobio naziv Iverica jer su ga obnovili gruzijski monasi iz manastira Iviriona sa Svete Gore krajem 14. ili početkom 15. veka. Kada su Turci porušili manastir, 12 živih nevesta u venčanicama su zakopali u njegovom dvorištu. Prilikom izgradnje novog manastira pronađena su njihova tela. Današnji manastir Svete Petke u Ostrovici je obnovljen 1896. godine. Podigli su ga vojnici i inženjerske jedinice srpske vojske koje su pripremale teren za prokopavanje železničkog tunela i prolazak kroz Sićevačku klisuru. I to u slavu srećnog spasenja vrhovnog komandanta kralja Aleksandra I. Obrenovića. Hram je osvećen 1898. godine. Sve do majskog prevrata 1903. godine manastir je bio u posedu vojske Kraljevine Srbije. Versku službu su vršili vojni sveštenici, a manastir se zvao Kraljevski srpski vojni manastir Sveta Petka i Verica. U istoriji Srpske pravoslavne crkve nije poznat još jedan ovakav primer. Nešto više o čudotvornoj ikoni reći će nam igumanija manastira Matija Anastasija. Nalazimo se ispred ikone Svete Petke. Ikona je replika iz Rusije, koja je inače čudotvorna i za čije čudotvorstvo postoje i sami dokazi u vidu takva. Ikona ispred koje stojimo sada je iz autentična ikona, odnosno replika ruske ikone. Inače je ovaj manastir poznat po ovoj ikoni, nalazi se na internetu svuda i za nju piše da je čudotvorna i o tome postoji svedočanstva. Sveta Petka je inače zaštitnica u narodu srpskom, zaštitnica žena, ali je inače poštovana i u narodu uopšte, bez obzira na to što je zaštitnica. Samim tim je i čudotvorna, jel? Ko veruje, taj će se isceliti. Pogotovo kad je u pitanju ova ikona. Svedočanstva o tome postoje, kažem, još iz 19. veka. Ja sam ovde kratko, nepunih 2 godine, ali po mom dolasku na ikoni su zatečeni darovi koji su se tada darovali u to vreme. Kada dođe do nekog isceljenja, žena ostane trudna, oni su u to vreme donosili darove u vidu onoga što je isceljeno. Dakle, ako je isceljena ruka, donese se ruka, oblik ruke, koja je od srebra. Mi imamo u manastiru te darove iz tog perioda. Ja sam to malo očistila, sada to izgleda da je srebro, samo što smo morali da sklonimo sa ikone, zato što su ovde počeli radovi na obnovi crkve, hvala Bogu. I ja ću vam to pokazati kako to izgleda uživo, da bi i naš narod upoznao kako je nekada darovana ova ikona, odnosno i sam manastir, koliko je poštovana sama ikona, jer sva isceljenja koje su se desila u ovom manastiru od 19. veka, od kako je postavljen ikonostas i sama ikona, su početak svih isceljenja koje su se dešavala kasnije u ovom manastiru. Pre nekih nedelju dana ovde se pojavio čovek koji je se zahvaljivao meni što je bio ovde pre par godina i rekao je da mu je sin isceljen od šećerne bolesti. Čitana mu je molitva više puta od strane sveštenika koji je tada ovde bio
On svedoči da je sin od tada potpuno isceljen, dakle više nema šećernu bolest. To je jedan od dokaza u 21. veku da ova ikona od kako postoji do dana današnjeg, i ako Bog da i u buduće, bit će isceljenja i bit će dokaza za samo isceljenje. Ja ću vam sad pokazati kako izgledaju ti darovi iz 19. veka. Danas se drugačije daruju ikona, ne samo ikona, nego uopšte drugačiji su darovi u crkvi. Ljudi donose ono što imaju u kući, obzirom na situaciju, da je teška situacija, više to nije u vidu nakita ili ne znam, ponekad se desi da to bude neki nakit, ali uglavnom su to peškiri, kao i u svakom manastiru, peškiri, ulje, brašno, iz tih razloga, da se zahvalim ljudima koji dalje pomažu ovaj manastir, koji se zahvaljuju samoj ikoni i samim tim pomažu življe koje je u ovom manastiru. Evo, ovo su darovi koji su se tada u 19. veku, početkom 20. donosili ikoni na dar, čudotvene ikoni Svete Petke. Dakle, bilo je isceljenja nogu, ruku, došlo je do poroda, začeća. Na kraju, ostaje samo da vam iskreno preporučimo da obiđete ove manastire. Poklonite se svetinjama i pomolite se pred čudotvornim ikonama. One nas upućuju ka susretu sa Bogom, bogosluženju i Carstvu Božijem.